هەرێما باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریێ یەک ji jêderên sereke ye ji bo çandiniyê. Lêjber kêmbûna barîna baranê di salên dawî de herêm di nava zûhabûnekê de jiyan dike û rewşa çandiniyê her ku diçe dikeve metirsiyê. Tevî vê metirsiyê ev heyama demekê ye ku cûtkarên herêmê amadekariyên çandina tovan dikin û hêviyek li gel wan heye ku îsal hilberîn ji salên çûyî baştir be. Girêdayî wê cûtkarê bi navê Serbaz Mihemed ê ji gundê Girbawî a girêdayî bajarê Qamişlo ji Rojava TV re axivî û behsa çandina tovan û astengeyên ku ew dibînin kir. خديم وقت ما سلاف هي مهك ما عرضي خراكر من عمان وبزر مجم هفالا آني ساعت آوا خوش بزري واباش بو بشكي نسبة هندك دامه دولم 12 كيلو دامه بس باشن ام جيب خش كدشينن جبو ام تفاف درخن و ام ديما واي ما دس بيكريوم كاري خدكن والله چاندني انا عادي ام دشينن نيسك جهه جنمه يعني انا دس بيكي ام دشينن بهاري مكافحة أف جيايا قرنجيب أم جرد بعريضة مكافحة ويمدكن دي مرحلة ومرحلة سيسياج خوا تشنيني وقت موسم دراساتي Li aliyekî din jî Komîteya Çandiniyê ya Kantona Cizîrê diyar kir ku ew weke komîte hewl didin pêdiviyên cotkaran bicih bînin da ku çandinî serkeftî derbas be. جبر فيك يعني انا كاقول قوري مثلا بين حاضريا قو زراعتي كري اسال ما وك سيستما زراعتي بريقو ام بيجن شام ما مثلا بلكا او مكار ذكر اسال ما سيستما الكتروني در باسكريه جبر فيك يعني انا كاوك مثلا حتى مازوتا زراعيجي براسي قدرك بر يعني ما بلا فكر جبر قوم ناس كن يعني زهايه وروشه روشك تايبتي يعني بو زراعتي حتى انا كا يعني مازوتا ويش قدرك باش ما بلا فكريه يعني نيزي 15 مليون لتر افهمل سر جوتكارا بركري بهجماري جوتكاري قو انا قول جمع قيد كرن يعني 19000 جوتكار بيجن بجي او بآوي درباس بويه حالي حاضر يعني اسر وك ام بيجن حاضر كرنا زراعتي جبوغ ام بيجن آوي براسي پر باشه توف هات بلاف كرن مازوت هات بلاف كرن جوتكار مازوت اخو گرت اما جوتكار انا کا يعني ام کار بيجن برحتي دس بچاندني اخو کری زێدەتر 19000 جۆتکار سەردانا navanda çandiniyê ya Kantona Cizîrê kirine da ku pêdiviyên xwe ji tovên genim û ceh bistînin. Bi amaran li Kantona Cizîrê heta niha nêzî 2 milyon tovên avî her wiha nêzî 3 milyon tovên bejî hatine çandin.